Pozdrav kolege, danas je 20. marta, evo mene u zasadu oraha, da vidimo malo kako je stanje, da popričamo. Evo ovako, ovo je Chandler i kao što vidite, ova zaštitna opne otpadaju i počinju da se bude pupoljci. Ovo su oni vršni koji kreću prvi, oni kreću, ne znam ja, nedelju dana, mogu i 10 dana ranije da krenu od ostalih. Recimo, evo vidite. U svakom slučaju, znači, orah polako počinje se budi, pogotovo ovaj Chandler. Evo vidite, ne deluje mi kao da je izmrzlo, inače jutros je ovdje kod mene bilo -6. I ja se nadam iskreno da nećemo više imati takve jake mraze, navodno će naredno noć, odnosno naredno jutro biti -2 i trebalo bi da smo završili sa minusima ovo proleće, barem se ja nadam da je tako. Evo vidite, znači počeli su da se izdužuju pupoljci, počeli su polako da se šire, tako da to bi to, ne deluje to da je izmrzlo, jer još uvijek nije krenulo kako treba, nisu se otvorili listići, tako da nadam se tu nema nikakvog oštećenja. Evo vidite, da se otvorilo, da počela da otpada ova zaštitna opna, tako da eto, Chandler polako kreće. Ne može da se kaže da je krenuo, jer nije to, nego samo je, znači počeli su da se izdužuju pupoljci. Tako da u skorije vrijeme može da se kaže da će da krene. Evo vidite kako izgleda. Znači, neće rese još da krenu sigurno 10 dana, barem ja mislim. Zavisi kakve temperature budu. Ako budu visoke temperature, onda će vjerojatno da krenu za 10 dana. Ako budu neke normalnije temperature, onda za 2 nedelje. Neka moja procena. Evo vidite, znači rese nisu još nešto krenule, nisu počele se izdužuju. Kad budu počele, mada evo ova je dobila malo boju. Tako da možda ipak za 10 dana nam i krene ovaj orah. Iskreno bih volio što kasnije, ali dobro. Nije na meni da biram kad će da krene. Evo vidite kako izgleda. Znači, Chandler je malo krenuo. Evo pogledamo kako je stanje sa Tulare. Tulare je iskreno više u mirovanju nego Chandler. Pogledajte njegove rese. Znači, one su upola veličine kao kod Chandlera. Evo vidite. Ostale. Evo, ovo je malo više izgleda krenuo. Ali to je to. Evo vidi se. Ispukle su ova zaštitna opna. Znači, polako se aktiviraju. Kao što rekao, to su ovi vršni. Ovi niže dole neće još da krenu. Evo, na primjer, kao ovaj ovdje. Evo vidite tu. Taj neće još da krene sigurno neko vrijeme. I ne treba. Ne treba da nam izmrzne. I ne znam da li možete čujete brujanje pčela i bumbara. Krenula trava ovdje odlično pošto je đubreno. Tako da i to će trebati da se prska u skorije vrijeme, jer boga mi baš trava krenula. Ne znam da se vidi, pogledajte koliko trava. Pala je kiša, nađubreno je i to je to. Evo kako izgledaju Tulare. Kao što rekao, Tulare je manje krenuo nego Chandler. Nije neka velika razlika. Zavisno od stabla do stabla, naravno. Iako je ista sorta, nije ista podloga. Tako da, to je to. Vidimo kako je stanje kod Lare. Naravno, Lara je uglavnom još u strogom mirovanju. Znači, nije nešto krenulo, mada ima, evo ovako kao ovi vršni gdje su pukle ove opne. Ali to je uglavnom na vrhovima ovih grana. Evo vidite, dok
čim se krene niže niz granu, to stanje je totalno drugačije. Evo vidite. Znači, ne može tu mraz ništa da napravi štetu. Ni na ovim resama. To nije još počelo se izdužuje. I nadam se i da neće skorije vreme. Kako je ova godina, da kažem, kasnila zbog onog hladnijeg perioda u februaru, nadao sam se da će imati više vremena. Odnosno će kasnije da krene, ali je ona dva topla talasa su baš ubrzala vegetaciju. Ali dobro. Evo, preživješmo ove jake mrazeve. Tako da, ja se nadam da ćemo ove godine mnogo bolje proći. Moje očekivanje, tako. Eto, toliko za ovaj kratak izvještaj iz ovog starijeg dela zasada. Pa se čujemo i vidimo u narednom videu. Pozdrav, prijatelji!